Mutagari Womero TV ni weregero bwakwa nwithirite uri na wikendi njagani ntuku ya Jumamosi ntariki 19 turi mweri jwa mugwanja mwaka jwa 2025 ni weregero bwakwa ntere chionde iria witita nambere na gukenera mibango yetu withirite uri na kagita gakega bethire ngeko gwataka ogeni tumureke mantu urajethirite jageta nambere ndene ya nthiguru ya Kenya ome nthiguru iji na nkuru kitumureke mantu jage county namba 12 ira ni county ya Meru na aria andiki betu banteto barikite ni kwamba kambini kenda gutigira no kwamukira ripoti iji cionthe ora cikuruikia na gutukinyira. Iji ni Ndeto cia Meru TV tha mugwanja rito rakwa ni Dennis Mutuma Muthomi. Tuambirie na ripoti kuma gicigo bunge gia Tigania East ni aria mujumbe wa Nteriji Mheshimiwa Mpuru wa Buri akiaria kagita na karia araruguraga kirasi kana irasi bithatu ndene ya cukuru ya Mbaranga Primary kirewandi ya Karama na ugete thai ni kagita gakuritira antu ngugi na te kagita ga siasa ni arana mporongerete na kuga kwina baria bakugeria kuromba gitikia ya mujumbe ndene Tigania East ni aria borete kinyabo ni babatera kuonania ngugire barikite kuritira akariba Tigania East endete gwikira kimiario itina mathithio. Mubunge wa gicigo mbunge kia Tigania East Mpuru wa Buri ni gwite githomo gicigo mbunge kia Tigania East igiukiriite kaita kia wathanine kumana mitaratara ikite amo na ngwataniro yake na aritani ba cukuru mwanya mwanya na kithomo kietu giatuletie maru nkiamba kweya kwari arimo bare ko Machakos bangi be ko Wajia bangi be ko Embu ndeta na regional bonde ndaje kuna tena yetu nondo mwalimu ujo noena kiona na betu nondo atiari yao nje kana ngania mwalimu na kumba kwa yake Meru akalia mwana mwalimu na kumba na musiari lakini wakazomwe kamba le wata na mjaluo atina kiona wona ndurambanu uteke na kana kala kwa walimu bwana support yekwa. You have my support 100% and I continue supporting you until the end. Kithomo akerete kuthia mwejimiwa imurungu nwa kuretere uraya kenda uteithia kithomo tiane yonthe mwejimiwa tiane yonthe twaita mbere na kampeni na twaita mbere na kuritira ngui kinyote yo duare mweshimiwa keyete ao kutoruorera irasibira ari novetire na kwera umwe mweshimiwa ibya etete kunika ibya unekete kinyama yenda kuirana Oto rongo kinyachi ali baba complainete anto baku baikweya bona boira sibikari be abareta proposal no to kwithire irasu kimwe biele bidato o siasa niwete monkera musiasa oro nkuma kare dintela chora kumariria matete ke MC wonde Karama ombete kwithira kithukira bonene MC wa Karama James Mugambi ikira kare thie wito tingo James akomba kwithira kiritira akariba wonde ya Karama kuma bayo muthura Mheshimiwa batwe itwathurire muntu tukiwe muntu atukijithia noko uratu enwe thai ndute ankurwa mono muntu ni imbijote munturi na kure kabone itonga byakwa tonga byaku ibiyo kona ibon kwira mathina yetu munene batwe Karama tutona tumaendeleo no tugari kuma kire MCA kinya tukari obichi yongwera tweta kuthitanga mathina yetu era eguto itamurire na thamirwera iko garumo ito ikonotere tutemenya twe garumo ya ikirwe ito ikonotere tutona kuwa mathina yetu pito choga irwincha mbeto twathurire aya eto ira woni ndaomberwe ito ingilerwi mama ende chambe to kundekire mathaita eto tu uturwira no ge uchoga na ikirira ekiwa ambu nende baba omorerie ni mwekuru nekuru ibo baike oloi tima loi endere na itregento morume araumire yongo ngutagune yakire yongo merie kwa bia toregerete loi hakuna kitu tunangoja terero Mpuru wa Buri ni thukirite bonene bara bakomeria matete kyo bunge icigo mbunge ki akiwa kane kaitaka kurita ngoi na tikaita kuringa siasa weta mtu borongoya antu bakoma Nairobi bakeya kinyora ari kuna yete kwa kwindu kya mulele ata vivia na magaka kulle ikutambio na wa moria antu kawe kama akaiweti ya Karama abonye loi nani ndeyerete kwa grupu wengeneo eyete ya tora na lori utemba yo mudayo ngirini ngombe cia mudharao na cia Karama
Yeta ya tirezwa kirema. Ng'ombe kajenga ure chionguma ngarene ngare kaingwa ya ingwa paka ukiangonia pa ondungare tete ibakuretia mauru bakere ya mauru angari muntu karameya aile mukinyo akaga omudara aile mukinyo akaga bwana mwamba ng'ombe loi bwana mwamba ng'ombe. Ripoti ya Meru TV kumatia ni Betanda Msimoturia wa Dhirinja. Tukerekana na ripoti uyege gicigo bunge getigania East twerekere monkantere che Igembe nere muchijo mwe kuma ntere cha Kiolo nterira chi Antwambui Igembe North nibagutariria uria mwana wao uria ukwirikana atigagwa athithirwe unyomo ni Antwarume bairi baraba kwirikana ne kaba muthekere kirimuti na nyumene bamugwata kinya kuringana na aturi ba nterezi barugane kaba igirwe mbu kuma kiri nture u kana arama kareka jaja jathithika na bagweto ni obombere kwethirwa bagitetheria mwana ujo na ndena bakoromba kioto kethirwa gikioneka nyuma ya mwana ujo kuthithirwa unyomone aruma babo bairi ntegangwatere kiruru na ngabathiatanite aui. Oun ni mwana wa mwari wa kurobo nunu ura wombere kwethira kiwato ni Antwarume bele pamuthiete utuko na kumuwata na kumuwa mutene na kumubwithirio nyuma amwe na kumamanwe kuma ntorene anthanga Antwambui wa Igembe North arende kinya atori ba mwari bombete kwethira bekuyira ntetui bakiwa baibirwe mbu ani nyuma ya mwari ukuciora muriyo nkingo na kwanjirie kutia utethio kiri atori ainyi nkingo mwanka inya metho ya kendo utura ndawatirwe kiruru ino tewenda menere temete kaelo kurintathia kurua abampinya nile nkingo buriga nkingo ubanditira ngwembe antio tewenda menere otuku mwari uyu naraini nkingo ambonia muri ndamwira wata muri uyu twete turie mbesa tusukulike mantu yau ontu tikayabui ndererio muria kithena ubamenya kwatuika ati ubamenya ambira umite kura into byake bya kurua na rui na yite alafu irio antu bamuwatire ndi akorwo kithika bamuithilite kaka bari nyumeke atuwasi atibacua aithine matukuma karaya yawathirwa na rui mungo na acha kuita kaundu ali ngwanthi amwete amuri ywa ngua ywa nyimwe ywa neti icio bamuinyite acio nkingo ayira kinya na murima garate arekire rigwa kiwa gwikira rigo ntio no ndiata arekira muri riko hata watu wao walimzika kwa nguvu au kuwasikia kwa sababu walikuwa nyuma yake wakamsika wakamfungia kwa mti ya nini ya hii miti ya mbao hii moto hii manjirani ndio walimuokoa wakamtoa ile kamba tukamleta nyumbani hapa kwa nyanya yake hapo, tukasema atapelekwa hospitali, alafu tukawasiwa maneno hapo. Tangu siku hiyo hatukumpeleka hospitali kwa sababu hatuna mapato nyingi ya kumsaidia, ndio tuliasia hiyo maneno hapo. Ene kiratori ba amwe na andu babakiari ni bawite bo batomba kwithira bakiri ngari boti kirekeseye kana kinya kuikia mwana hospitali no ntobo mukai bate osiomba ndio tuende kinya thirikari tutete buruto no zunguzi bakuri andu bawatwa na mwekuru tene nya ndo kana katiro kana muno thara kwa mutano zera kwa kanunu muno ndi no thirikari ndo tutete tukamiana ate tumbote tukantwa iromba ria kwa ndenda bamucukulikira umutethi nyantu buba watwa batigethie buringi no antu bano bamutendere na bamuoroa ontu ibakuona yuyu ati na inya yuyu onke atio alafu nantu bote we na inya na ithena akuire na ina atio. Na kasifu hii kitendo kama mkaaji wa hiki kijiji juu ni kitendo cha unyama. Ile kitu ningeomba tu ni serikali iingilie kati juu ya hii kitendo chenye walitendea huyu mchichana. Nikiripoti Meru TV kumandanga Kiolo Antwambui Igembe North Beta Mukiri Onkonja Mutugeri Meru TV kire ripoti yengene ateba mweba kari kuma gicigo bunge gya Central Imenti bagi kundike kumenyekana takajo ga Central Imenti ne bashumirite na kumeneria bonane mujumbe wa Nterezi Kiremango shine nikiraba kuga mbecha cha Mariene University ni chieberetwe kire mbanjeti na atekutetera mbecha yu ni ara kinyabone ni kurega kugwatanira na utongeria bo mushimiwa Kiremango shine bakiuga kinyawe atikinyanirite miradi ya witi na mbere ndene matura kire gicigo bunge kyo gya Central Imenti.
nabo bamwe bakari kuma kiri gicigo mbunge gya Central Imenti ni baumirite jawe speaker wa assembly na Meru County Assembly lakini ameambiriria MCA wa Bothugu Central ende na arwa tuliwa mbese uci atengerwe milioni 500 cia kuthirikiria na ale ambunge cirombere gwiterwa no na ciangaratanua ciatigara milioni 75 tuliuria mujumbe wetu atiri milioni 125 ri na ije kethera icireiterwe university ya Mariene kana ibado tukumea twiri mankandone na kethera na ije arathithiria atia kana ajukia tweri kugwagisha university ya Mariene kureterwa mbese iria erirwe kaewa na tatu kwaria na siri nondu president ajere owengwa na uga mbese iwi kalekerwa cie university no leo kaletie mbese iu nale imujumbe oro thuria na twerese ina milioni 125 ciretere ere antu ba Central Imenti nera nandi na kajuka mwe bakugwatanira na kuria mujumbe uju na mbirie kuthingatira ontu bobo nikenda cukuru iji kethere kiujurirwa na kwambirwa na kariba gicigo mbunge giki bethere bakiona matunda kumane na murandi juju iromba letu la Central Imenti tokuromba buru twinyitie buru thingata mbece cietu 500,000 university umba kuthithwa wega no university u iri nteja ndi mukazi o Central Imenti na ndi muturio haja na inya waku wengwa kirigara ni ugutethia no ndone cibaku bakagitata bagatetheka no to university iriku no twittegera tukona mukiria ina 7,000 university tureto nyangiri 10 ka 15 tutethekera antu betu tuthingatire mantu jaja tafadhali no ndo maendeleo ijaja tarojoli nai na metho ende tiga gwita kumama parliament no ntitutegera na metho wo uromba ndio turia maruo rombe no ndugige ni kiretere kire kinene ni kabenya gire tweka gieta robo andu agitweka gieta 3 quarter imagine 3 quarter etete otigwa na quarter na we parliament no kuromba kwango gie kweja na aja gweto mashinani ukarumana ukaria menge kuyonthe ore karia aria yonthe ende we kareti ntobia ntoba Central Imenti takwirira okaire batu Central Imenti twena metho itukuona twena matu itukuigwa tekwaria mono itutegete ngugi ciaku bakirikire ni borite mujumbe uju kirima ngoshine akaigwa buthuku rira mutongerio ngi aumirite kiri gicigo mbunge giki na kuromba kura cha gitio kiu akaririte na terumi na tutemurumite na terumene ibife no na siasa bangi barongama bangi bumira rutere barongama kenda mberi otatana kurumana so turendo kwira atire mweshimwa thira maruru araya na kaora tiga kwaria na kugondoka go kuinge kana na challenge nyingi we challenge yantu aria kaora utuonie maendeleo jaku tuone mbito ga gukurugia no 2027 tumenyethere igwe kana iba bange bakurungama bonge mpongere kanini maendeleo jara jakoretwo ni atongere baba thuri aja speaker atona mucore wa mwaga antu gakureta Bothugu Central mujumbe o weta wakara kwewa kana chwano nduno inara ke national government ndo ayu nethire na atia gweterwaga na indobira biguchwa speaker nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Tugeta na mbere na nteto cietu ni ati bamwe bakari kuma gicigo bunge kia North Imenti ni bambiritie mubango jwa kuthurania saini cia kweberia mujumbe wa Nterezi Raimu Daudi Gitine akari baba na ndene bambiritie mubango jojo ndene gicigo bunge giki bakiuga ati mujumbe ojo na remini kubaritira ngugi na nkoroki nombeta kwethirwa ataingia mawere na kathumba jara ombeta kwethirwa agikira akari bagicigo bunge giki kia North Imenti egitene riri siasa ni ciumbite kwithirwa cigwete mwanki aria nandi akariba North Imenti bombite kwithirwa bagisaina baruga cia gwitia mujumbe wao jawe Raimu Daudi aria bakuga ni arimi ni ngugi kwa
Kwa majina mimi naitwa wakili Kiogora Mugambi na mimi ni mwanachama wa DCP na natarajia kugombea kiti cha MP cha North Imenti 2027. Na kama vile mnajua slogan yetu kama DCP ni kusikiza ground, na nimekuwa nikisikiza ground, nimezunguka North Imenti, na kwa hiyo kuzunguka kiongea mambo yangu na sera zangu na nini na kuangalia vile mbunge anafanya, wananchi wameniambia kwamba hawataki kumsubiri ule mbunge yuko Mheshimiwa Ibrahim, hawataki kumsubiri mpaka 2027. Kwa hivyo kuna hivyo, na mimi kama wakili nikaangalia katiba na nikaona kwamba katiba ile article 97 na 98 na pia section 104 ya Elections Act inakubalia registered voters wa recall waite mbunge wao kama amemaliza 2 years na wameona kwamba hafanyi kazi vizuri ama ana violate constitution. So kwa yale mambo ambayo wanasema, kwanza hao wakazi lalamiko yao ya kwanza ni kwamba huyu Mheshimiwa Ibrahim alijihusisha na alivote for the punitive ile ambayo ilikuwa ilifinyilia watu sana ile finance bill ya 2024, aliungana na executive na serikali instead ya simame na wananchi. La pili wanasema kwamba kama mbunge kazi yake ni oversight na yeye afanyi kazi ya oversight. Mpaka sasa hivi kuna hizo abductions, kuna killings, na mpaka sasa yeye kama mbunge wetu wa North Imenti hajatoa statement yoyote ya kukondem ile mambo ambayo inaendelea ya abductions na pia kuua vijana ambao vijana wameuliwa na wale wengi wako abducted hasa wako missing mpaka sasa hivi, vijana wa North Imenti na vijana wa Kenya yote, na hata hajashughulika hata kwenda kotini kuwasaidia. Tunaona wabunge wengine wakienda kotini kusaidia watu, kuwatolea cash bail nini, kuwekea wakili, hajafanya hivyo. Kwa hiyo ground pia wanataka kumuita. Ground nyingine wanasema kwamba ukiangalia hii budget ambayo imepita, national budget imepita saa hii, yeye hajaweza kufanya ile lobbying. Kazi ya mbunge ni kulobby, haja lobby zile project. Kuna project mingi sana North Imenti ambazo zimekwama, ziko stalled kutoka ile wakati ya Uhuru Kenyatta, ziko stalled, zingine za Kibaki dams ziko stalled. Hajaweza kulobby hizo projects zikuwa allocated pesa kama vile tunaona wabunge wengine wakifanya, ili ziweze kukamilika na ziweze kusaidia wakazi wa North Imenti. Na jambo la nne wanasema kwamba bado wamekadhabika kwamba yeye Mheshimiwa Ibrahim alijiunga na wale wabunge wengine katika ile motion ambayo ilikuwa irregular na illegal yenye ilimuondoa kwa kiti Mheshimiwa Gachagua ambaye alikuwa the second deputy president kwa ile impeachment. Na tena jange ni jaunda ikikuthirwa nkiona na nkigwa mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya North Imenti, Meru TV. Tutagere mantu jegie githomo na mono ntereshe gembe arakumania na makarikaja na gwita na mbere na gutachukuru na bange kuona iubare bani ni ntere che gembe kanisa ya MCK igembe shino de tongeretwe ni Bishop Gerard Kithure ne bange ni mambara ya gutigira ne baguchwa ntaira ya thina ijichiana gwita na mbere na gutachukuru mono kire ntere ushe gembe kuningana na kanisa eze bageta bagatigira ne bakuritana ashiari amona karibonde ba igembe mantu jegi kithomo na wega bo kuthomithia mwana nikenda ana batigeta na mbere na gutachukuru na nkuru kimbe umbithe bomba gweta na mbere na guchiokiria kire mutorere mukiri wa Nkonja na Rugono ru tubetu eyweni twilebe kenda twaririe mantu akithomo to save our generation. Na teresembe kukionekana na banunu kwithira baita skuru bario ana bari na bandaka ende kamete ya MCK iretongoretwe ni Gerard Kithure wegembe sino ndi bombete kwithira betri manake enda kuria ntaira ya manto ya karibuni twatanire twari mantu akithomo tukiri kithomo ndene ya mongo uyu etu ywa igembe ndikenda inya tutumba kuria rugairu rwega rwa nthiguru yetu ya Kenya no ntutukoitau ukethira batwi tutithwa twina antu banene bo twakilisa thirikari-ine tutithwa twina antu banene bakuyukia nombi from the thirikari rugairura runene ndene nthiguru iji ruria muciari omba gutigira mwana ikithomo tondu miunda itete kenyiaga muno ni tukurire kinya twana twa twiji tondu turite mantu ja maingi kithomo kia utuma muntu amenya ewa bila mwathani Murungu amwete na abitumira nekenda atura maisha ya mea na ya moyo ndene ya nthiji ana baba ingi muno baraba uririte thakene baraba urite nontu bwa kwithira baraba ingi batina muntu okumenyera
kwou itukwenda aciari betu bara bonthe bakonie githomo na bara bari na skuru ibaumbe kuia ntuku iwe tariki 19 nikenda beye baibue urakana gakurua na njira injega kumira githomo kira mwathani atwete na kira kitumite tukura na njira yagirite oriu ni bawete kithomo nikio kiakurio mwongo na indi babe kanisa ni bayukitie taliari na bomba kwithaba kithomethia akari bataya kithomo ta twina concern nene nontu bwa drop out ireri ku nontu bwa drop out nene re kuonekana ndene ya schools cietu na itukuona future yetu ikia affected muno tukarea kwa address thina yu mapema na ibonto twi kanisa tukuibwa twina njukumu nene kenda twita antu betu tubariria na tubera umuhimu bwa kithomo ni kenda tumba save community yetu kuma ki kuria rugairura mwathani atwete ndene ya nthiguru yetu ya Kenya ndene ya community yetu tuti euro muno mantu na kithomo no ntukia kwelia kiri professionals mwanya kwina o ukwita ukethira antu bakai muno na kwikyo gitumite kanisa ya Methodist yukia njukumu iyi ni kenda twa sensitize community yetu mantu ya kuthomethia twina utonga bura mwathani atwete tubutumire ni kenda twabutumira positively kuthomethia na betu bare kioeta biachare ne weba banake Nkiripotera Meru TV kuma Machongole Gembe Central mbeta Mokiri Onkonja Mutegeri wa Meru TV kiume giki rugono rwetu mwanya rwithiritwo rero mantu jegie thina cia ruje ira cionekene gwitana mbere na kurumira akari bantere cia Tharaka ndene kaunti ya Tharaka Nithi. Mwandiki wetu wa Nteto Ndagara Iguna nethiritwo agitubanganirie riboti izi kana rugono rwetu mwanya kuma ntuku ya Jumatano aratwambiririe na gichunje kia mbere tweta ntuku ya Alhamisi twatonyagire gichunje kia biri na ntuku yegoro turari na gichunje kia kebithatu kia rugono ruru o riboti ira tukwenda gukuonia kagite na gakani kenda ukona mathina jira jarumirite akariba Tharaka muno kiri mantu jegie ruje kikiri gichunje kia bithatu na kia muthia kia nyonta ya kari na rentere cia Tharaka eni muraithiria kiri rugono rwetu rwa mwanya rukonie thina ya ruje gicigo muge kia Tharaka kiri gicunje kia bithatu na kiri gicunje kia muthia mbumbite kwithira ngikomana na mukuru omwe kuma gicigo muge kia Tharaka na urai na kuruba mianka nkirukia 70 agitutariria kinyamara kira kiongo bombite kwithira baikurukira kuma rira bomba kwithira bakiambiria kuthurana na kuma Kenya yomba kwithira ikiwatira wiciathi arakinya nkurukio mbite kwithirwa kinenkanira yendekithia riake kiri thirikari burabagi ngenda kwithirwa bakiruthirwa nikenda thina iria ciomba kwithirwa ikithira nigu mbitawa Jeremia Gitemba kwa Ntarogona nigu ndagara ndaciarirwo ku 1947 na kuma 1947 ntona tutethetwe thirikari no yetu tukuthura tiga kagita kamwe kayiraga watwika kwi murandi wa ye kwa turashinda ndaringana kiwanja gwakwa kia mana kapucho ndagita kapucho nika kautwa ruyi mwaka 1996 ruyi ru twandaga twanywe bantu amyanka kenda kane kumyagu na rukubwa uti bantu angetumya ruwe tigaza nantu ruwe yo lokabwa muno tonya ruye mugo toyo akamurikichoyo lakini kaya kubwa tuzia kunyaza nantu ito ajure muntu turuza kinya kachirange kamuthemba wa kurigiria muthango tikai muno tona abantu otaruyi kuntu kabu muno ne kuntu kabu ndai kabu kaindo thina ino yomba kwithirwa ikithira Tharaka na ata thirikari yomba kurutha thirikari nagi tutethia ekanenkani othe tukayotethu kuntu kuna ruyi twina thina ruyi ndakara kuntu endugu muno kinya ng'ombe tigura remu tutagira ng'ombe na mutana ng'ombe mwe kinyamara kuzikubinyuza zandu remo mutombo ukombora ngoira muntu kana ataruwe na bikibiki na mutongo mwana utukura shilingi 50 iga antu ba tukuzura bale ayumbe makanchara tati abo baluntu kutoza kirange Tharaka kuza nontu tibantu amo tukwaina aina thina ruyi
baturuza kirange miro ino tutula miro yumba kuruza kirange eminge mono tago kone ndi atule agawo muro toyo imuro wageto kwewena kiranga lakini antu batuzulite pondo tie muntu wenda kuya wetu ayo tuliongera ona zina twino ya lui twina zina lui yoko mono kwa hiyo ka kwewe antu baba kuzula tayumbi bomba kututezia iba tutule kirange batutule kirange wetu nagawo kana tulije lui mudanga no bwizaize maiga mama ingi tigona mbula yule tena tuteze kalonga kwanja mwali muwanja kwa nana kwa kenda kwa 10 mbule kia kula wewe tonya mali tenya malali na jirika twino na yumbe twinabo na mushie twinabo kwa wendo ka kweba kuzugania boye ko ka kweba kuzugania ndu tutali tena kula aka ba tujaje tendi mwali no twino wa muwanja twatezeka no tedi tu twete kwa mbula yula na loyo boye tamiro nyo tibantu tuweto kwenye ende mujumbe wetu muruga njinji kitonga murugara bwadhibu mwere buruburu pantweta kwa kanunka kereria cha burukation kanunka cha unity tena zina ruyi kuntuko mono noyo nge wetu kitonga wa kizuka kinya wene mjie nero ndeto enu tena zina ruyi kinya mwe binjoki kwa no wete ntumbira den auya ruyi rukawa ko njoki na tuwecho ba ruyi njoki otie ruyi yato kama nita kezimani ekutombo koma na antu bebitini egitalimo kana antu 20 na muntu ako yene ngoino mwanka ambia tairere ambia aregi ekoro beto baiza 10 bakazazita bange baeza nyanya kwatu kwetiruyi nonto bantu kuingia toka okaziba nto utotalo yende ogu imetongi yetora ini oyo nwangana muntu amagete mutongi wake boyeka otika kuzianya mutongi bwana ndakala kunto kutwena zino mono kwanya ndiude na mianka 70 na nena nonto nunda yalo ne tipo te sebe tuzaga na twana ruyi kuntuku tikachinda uwa tolyo kwa kazi ya mianka kenda kana 10 kutia ruyi rungi twana la jirikali hai Antonia Meru TV kuma gichigo muge kya Tharaka rieto Indagara Waigona. Ibaga sana Ndagara Waigona kuma Tharaka no ntubogo taririya mantu kathomba jegie thina iria akariba Tharaka bagukurukira na mono thina ireri nene ni thina ya roje bithurenge kwandagira kagita ganke gana nkuruki weekend enjaga woni bambetaga Dennis Mutuma Muthomi ili tio kare ntato cha Meru TV tamkwanja.